kubor nakaslem jong udongsan hima. Kador bar shnong mukro West Giant Hills District kalakentat mardor ban pediangnya kesong yarap pisa balapen benado Menteri Rangba jong ka Assam Himanta Biswa Sarma na kabenta kilong ying jong kisanwat kibala do yala ka jingem haki kuli jong kipulet bat nong tre katanat klaw ka Assam ha ka arpu artere unai wing halum palang mukro habaya kren kilat pathai kubor kinong yalam shnong kibakentop na do wahe shnong ka mukro uba hamboy de sumer secretary shnong uba hamar batmu muskun chairman shnong uba Daybor mi lamin kilaya thu baka jingkan tat yakatay ka song jing erap pisa na ka sarkar Assam kadai ka bala menjur lang digi bahayi nga sem jong kitay kisan ngot kibriw Himanta hadian bula penlongi ka jing lang bat ki para menteri ulapan bana baka sarkar Assam kan ay mar sanlak tingka sigi bahayi nga sem jong ki hinriw ngot ki bala khlat hamukro Katkam ki umi chikot kubor bat ki news ku badaklam uchib lisar yong ka Assam na ka benta ka pisa yo su cha gini kilong yung kawayang ina kaliang gachnong ida percaya juri ya gani kapisa kawa ka sarkar Assam damang ko kamasanlak uwi ti ina kaliang gachnong ida lelei wong pediang ini ya gani kapisa nag bata ka jimpun chitom ya gini ki police bat ki forest wathang snam yung ka sarkar Assam nagaliang gachnong ban kayung kusem yang kini kisan ngut oya ban argut woman so daban kia ki ya sarkar Meghalaya badi chief minister Konrad Sangma wo sniau bahagi punchitom jur ya kini ki bru transnam ki police bat ki forest yang ka sarkar Assam wachim ge mesin walului yang ikon kecnong katau da kejipun stom kuwa tange Henry hakajuk kapor Himanta ulakam baka jingja kabalaja kahap hakajaka badon hapo ka West Karbi Anglong habakeli hatu ka judan kanu ka jing pendek de kinong tray ka tanat forest jong ka Assam haswa jong ka jingja ka arpu arterik unai wing uwahe snong lai thu baka jing sha pendek kinong snong kalong ka baman kapor haki pulit jong ka Assam nadu badon ka tanat forest jong ka Assam ka balashna bi anya kli sanaru mukro uba sumer lai thu baka jing sha pendek kinong snong kenthop nadu ka jing thong sensar ka jing pom dieng thang ka jing ket phalang yap ban shna yeng khna sharai masi sharai muj yaki ken thai khna ki balik tong do thli do tham shalom shawa bat haba ki akandu yaki hakilenti sinkin ki jukem barra shajri kendeng ban pinshitam badan kuna ha ka dor ka barem ha ka bayade baka jingkam baka snong mukro ka hap ha block 1 wahe snong lapan shai baka mukro kam hap satya ha block 1 handai ka hap hapo uput usam jo ka Jantia Hills District bar yaki kot kisla kenthop nadu ki kot pata la yo bet na ka GHADC hachwa batayo ya ka jingjia wa chwa batai hey betul kam no la luti kini ke forest Assam na du babu gi ya kani ka forest bit house yang ki babu be angi heita ya klis na ro mukro kani na du wada MB kani ka forest Assam heita ya klis na ro mukro daman na ko ka chap pendik yang kinong chinong man la kapor kam bakana pi ki pon ki wa kinong chinong da chap pendik ki mangi kami lada unong chinong hi dan lum do thung kuba thung suro lane adin thang ding lane chere masi chere mun lada ki chem gi kam yi gini gi jai ura ki chiri kendang lane chkorni yo pun chitom lane kset yang ni bru yong hi rangkat ka fan ku he telada chem gi le ya ki bru ki kenthai ki khna ki watong do thli ki wa kla tham ki walai Chabrina ka benta utong ya kiti ki dotli iktung lada chem ki kam ki ni le mandapan kini ki forest Assam na kini ki brug yong i ladam e ki brug yong i dong bom dong chok ki te hei to wo plan nak benta chnayu lada kini ki forest yong ka Assam pat ki police yong Assam chem ki ya kam uni ujaj mar le plan dong chok ki dong bom ki dong ra ki cha jiri gendang bat chakor ni hei bito ya kadeng thang ding i citai de ju pendam kami ya kadeng thang ding dam tau chat utu ladi ai
na ka benta yo chat yo tui kanile lo da chem gi dang ra gi cha jrigendang mu ko lum chip karoni yo punji tom bat yo phain le aga juk to tana du em hi gani ko forest be an yo gat sarkar Assam heita hem gro khlis na ro man go gajing cha pendik man la ko por na ka benta ki no chhnong gro bat ye ki witawan ki chnong ki thau ki dong ki chna yong ka Meghalaya te hei to na ka benta ka jingmi chkot kubor wa ka mukro hap ko hapo ko blok wan nga ka bu he chnong rengkat wa ki nong pla chnong yo chnong mukro pelun ida wan yu pensia wan ka pensia wa ka mukro wam to ko blok wan henry ka hap ko hapo ka Meghalaya hastit akastit Meghalaya bat ka district yo ko West India Hill district Shu a kabayade ba kajing penmi khubor jong ka Assam ba ka mukro ka hap apo ka thanat jri kendeng wa he snong la pen shai ba ka mukro ka hap ka thanat nartiang West Giant Hills district bor kubomi yong ka Assam da kam jubor ya ka chnong mukro wato da hap ko hapo ka police jri kendeng outpost yong ka Assam iwani hini upencia wa kam mukro mem hap ko chipo ka jri kendeng police outpost henry hap ko hapo ka Nartiang police station West India Hill district ha kabayade ba kajing keno jong ki pulet Assam ba ki pat ba nong shong snong jong ka mukro kilara da ki tiar pen mensawat penyap yo forest guard jong ka Assam ulapan shai ba ki pat ba nong shong snong kimdan satya kanu ka tiar pen mensaw ba yo forest guard jong ka Assam la siat yap hi di ki brio jong ka Assam hewi to na benta ka jing keno yong ki forest Assam bat ki police yong ka Assam haga tu gajing jia arbu artere menai herbi arjal Quran da ongi da ra pai ba da kitiar ku pun mersau ina kaliang kam gino plach nong ku em haga tu gajing jia da pencia i waki pai ba yo i wam em gi te kitiar mersau kam wa da kno da ke forest bat ke pulit Assam wa da siat yo te forest kad yo ki bat ki kari yo ki henry ki forest hi wasiat ya ubrula jom bat ya ki kari yo ki ha kabayade ba kajing temu jong ka Assam bantay yo umat sa nam yo forest guard jong ka halom palang mukro uloong ba ka dor bar snong kan persha thlong mlu thlong sing ya kani kajing temu jong ka sarkar Assam hewi to naga benta umot wa da kular lane da kwa ka Assam ubu naga benta umot sa jing kenmo yong undi forest guard yong ka Assam per kamu bi ikot kubor yong ki ina kalian ke chnong da percha juri wan bu ka forest Assam lane ka sarkar Assam ya uni ubot sa jing kenmo heini thau wajia halum palang mukro idalelei iwam chai ya kam kini kijaj bu yong ka Assam naga benta upensa kenmo ya utai forest kat yogi waya